keratokonus i corneal cross-linking. Radi se o terapeutskom postupku u stanjima oka sa progresivnim istanjenjem i razmekšanjem rožnjače, ektazija, radi ojačanja mehaničke i biohemijske stabilnosti rožnjače, podsticanjem stvaranja dodatnih hemijskih veza unutar kornealne strome putem strogo lokalizovane fotopolimerizacije uz maksimum zaštite okolnog tkiva. Naziv kornealna ektazija obuhvata grupu poremećaja rožnjače koja se karakterišu slabošću strukture i tanjenjem rožnjače, koje vodi ka protruziji, ispupčenju što se naziva konus i irregularnom astigmatizmu. Promene su progresivne i vode ka slabljenju vida, smanjenoj toleranciji kontaktnog sočiva, do potpune nepodnošljivosti i nemogućnosti držanja sočiva na oku. Kod krajnjeg stadijuma istanjenja rožnjače preti perforacija, otvaranje i transplantacija rožnjače postaje neminovna. Najčešće urođene ektazije su keratokonus i pelusidna marginalna degeneracija, a stečene su post-lasik ektazije, postinflamatorne, bulozna keratopatija i druga stanja razmekšanja rožnjače. Zajedničko svim ektazijama rožnjače je redukovana biomehanička snaga zbog redukovanih interfibrilarnih veza koje slabe u pomenutim stanjima. Novi koncept u tretmanu ovakvih stanja, corneal cross-linking ili CCL, usredsređen je upravo na ovaj poznati patogenetski mehanizam, kako bi se ojačanjem strukture rožnjače i njenim učvršćenjem sprečila potreba za transplantacijom. Procedura se sastoji u homogenom prosvetljavanju tkiva rožnjače UVA 370 nanometara natopljenog rastvorom riboflavina tokom 30 minuta, čime su pokrenuti hemijski mehanizmi ojačanjem i stvaranjem novih kovalentnih veza među kolagenim fibrilama. Postupak je bezbolan i bezbedan.